when I turned 14,000 followers sa akong page, I decided to prepare a salo-salo for my followers. At first, around 22 katao ang ni volunteer. Naganahan daw sila moadto. Kaso lang, bati ang panahon, nagka-conflict sa oras. Sadly, ang nakaabot ra jud kay tulo ka followers. And I'm really grateful na maskin sa wala nakaadto, padayon gyapon mong nisuporta sa ako page o sa akong YouTube. So, daghan gyapon salamat. Naa pa may next time. So, pwede ra gyud ta magkita next time, okay? Sa wala nakaadto mo din ni ang nahitabo atong adlaw. Kinder. Oh, nana atong mga amiga diri nagtapok nami. Ila-ila mo ni. Hi, I'm Roslyn. Roslyn. Kansuhi. Suhi. Imong anak si Crystal. Restel? Jane Crystal. The Jane Crystal Restel. Crystal. Kristen. Kansuhi gyapon. Hi, I'm MG. MG. Caballes. Kansuhi gyapon. Yapon. Magi. Nice knowing you, kid. Sangay-sangay. Magi. Anak ni Ate MJ. Bana ni Loner akong Paris. Paris ni Magi. Sa'yo mga answer? Dimple. Dimple. Okay. Basta napay mo abot. So paabot ha. Kinagsuba pa mi diri. Na resulta sa mga meeting. Naunsa na alas 2 na opit. Nya na to na ibali oy. Kana. Okay na. Snow World. Kami sa gay ato week 1. Lisay laay oh. Kaling. Laban day ha? Di pa ni mabali siguro no. Mabaw. Sa Snow World. Wag na ko Vicente. Maka-video sa Snow World dili no. Murag bawal magdag kamera. Nara sila yung own photographer. Wala ka nilang ko. Oh, bayad. Dali pa. Ako mga amiga. Taga Kansuhi. Kansuhi. Pray time, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Asam na agi ah. Pakas na pakas. Tagay pa ka. Nagkakaon na gyud taon. Hapon na alas 3 to 25. 225. Napay daghan. So thank you so much for watching this video, and thank you so much for supporting Margaret or Margaret Vlogs sa akong Facebook page and sa akong YouTube channel. Don't forget, like and follow in Facebook and subscribe in YouTube to show your support. And also, I would appreciate if you would react to my posts, watch my videos, do not skip ads, and also guys, you can also share my videos. Feel free to share lang if ganahan mo share. And don't you worry, if wala mo kaadto sa salo-salo, naaragya po na next time na salo-salo, puhon-puhon if mag-celebrate na pod kog milestone. So thank you so much for your support once again. Happy 15,000 followers already to Margaret Vlogs, and I hope to see you next time. Bye!